zato što je on održao svoje obećanja i zato što program njegove stranke najviše je u skladu sa onim što je potrebno Srbiji u ovome trenutku. Koje obećanje održao? Pa održao je obećanje da... Šta je održao? Pa održao je sva obećanja, znači koja je... Da. Harala Tadića banda, harala Tadića banda, sve kreteni, zemlja postaje kraća. Svuda krađa i pljačka, pa ti plati mlađa kida li kida. Mlađa kida li kida, pa ti sere na TV, pa ti sere. Umrlo nam i selo, umrlo nam i selo, i svaki grad sem Beograd. Banda, 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 banda. Harala Tadića banda, harala Tadića banda, sve uvozi, narod osta bez gaća. Svuda krađa i pljačka, pa ti plati mlađa kida li kida. Harala Tadića banda, harala Tadića banda, sve kreteni, zemlja postala kraća. Svuda krađa i pljačka, pa ti plati mlađa kida li kida. Mlađa kida li kida, pa ti sere, svako večer na TV, pa ti sere. Banda, 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 banda. Da li bi to moglo nekako malo se prolongira, znate, imao sam neke investicije nepokrivene, pa sam se tu malo prenapregao, pa ako bi moglo to malo se rastegne ovako, to bi mi jako dobro došlo. Pa trebalo je o tome ranije da mislite, Jariću, kad ste se zaduživali i trošili, a ne sad kad treba da se vrati.